Juan mau banta karina. Shalom. Bapak inang sini kekelengan nami marang idi kepe merbekas. Mersampang deket merlolo ate ngodiri, boyding kita pejumpa ibas acara pepalum ate. I kanal YouTube YKB Bahasa Pakpak. Derang makdeng ku pesakat kami sukutan keluahan en, mersodip mo kita asada tong idenganiten di perbadiai kita. Ali bapa nami si promasi ate, pasu-pasu mo kami, deket tegu-tegu mo kami, ibagasan tendim simba dia idi, ibas sukutan enda. Amen. Renungan tasi darien, ibu ku renungan wasiat nai si merjudul, mersampang ate mendalani ari-aring geluh. Si bagi nidok lapihan simba dia, imosi tersurat ibas sada Petrus bindu telu, ayat 8 soh ayat 12. Janah nasi bagi pusat permenungan ta, imosi tersurat i ayat ke-10 ken si mendok. Tersurat ngo ibas bibel bagian. Barang ise naing geluh, janah sekel mengidah ari senang. Kenah ipeta di modilahna mengerumpakkan si meroha. Asa ulang ruap katang godo deket luap. Bapak inang deket kita karinana, lot ngo sada sodip singgati kalon tadengkohken. Bagin mo sodip i, gedang mo umurna, merkinin juah dagingna, mergegoh mo imanna ibages sentuhan. Idi mo ende deket sodip singgati kalon tadengkohken, ipernengeten perkitubuh ta genep tahun. Gati ngo ta perdateken idi, kasang sodip tandai iruapkan, ibas pernengeten ari perkitubuh ta genep tahun. Situhunna mula gedang umur ta, merkinin juah daging, bangpe mergegoh imanta. Boy ngo memaing sadakalak mendalani ari-ari ning geluna, deket mersampang ate. Oda ngo idi nagabe pengharapan genep kalak. Pengharapan idi peteridahkan bakune jelmaing geluh janah sekel. Barang iseng geluh janah sekel, si Petrus memereken pedah. Mula tersenget gedang umur, si Petrus mendahi kita asa kenah ipeta dimo dilahna, menguruapkan si meroha. Asa ulang ruap kata godo deket luap. Bagi si tersurat ibas umpama, dilah deket bibir, imo sendihini daging ta si odalot tulanna. Mahal ngolako mengulaken sa. Gati ngo kita dabuh ibagasan dosa, kumerna oda boy kita petadikan dilah deket bibir ta. Tadoken mo padan si tenggi si murah kalon taruapken. Ruap katang godo deket luap. Sohmi pengkiranan na boy memaing cio ukur dengan. Kumerna sada pengkiranan, boy ngo kita laling ibas dosa. Hukum si bagidi, oda boy kita mersampang ate mendalani ari-ari ning geluta, bangpe gabe benem ngo ari-ari si merandal, dinalako tabelus. Petadi kendilah deket bibir, memaing sada kunci si perlu nakalon, dinalako mersampang ate mendalani ari-ari ning geluta. Oda ngopelin mercirenggung misa di kegedang di umur ta sini bereken Tuhan mendahi kita. Kenah ngo kita mersampang ate mendalani ari-ari ning geluh ta. Domi mo dilah deket bibir ta. Deket pengkiranan idomi pasu-pasu bangpe kesentengen asa genep kata si taruapkan. Memaing geluh ta gabe merandal aren soh nikaduan. Bersodip mo kita. Meliasate mo bapa, ipesenget kono ngo kami merkite kepantesan mo. Asa boy ipake kaming gelu nami enda merkite idi. Ngeut ngo kami kipake dilah deket bibir nami. Asa boy ipake kami pelin idomi pasu-pasu deket kesentengan nih ibagasan gerar Tuhan Yesus. Amin. Bagi mo renungan tasi darien, ulang lupa ki subscribe, like, janah ki bagikan beaka dengan tasi deban kena. Merkitekan kita karinana enggomo terlibat ibas pelayanan pekabaran Injil
reba YKB. Tuhan Yesus si permendebasa imo si masuk-masuk kita karinana. Juan mau banta, shalom. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.